Haga jinga lakai T20 World Cup hapring ke West Indies Persia ke Nepal. Haba fai syang ke jinga lakai ke West Indies kala khor ke nam job. Hadin bagalala abad pelim sok ya ke Nepal dak kendai wicket. Baleng bagana ke jing job ke West Indies kala yo benrung sya ke Super 8. Haga jinga lakai hapring ke USA Persia ke Namibia. Haga ke jinga lakai ke USA kala khor ke nam job. Hadin bagalala abad pelim ya ke Namibia dalai peway runs. Hagway pat kajing lakai T20 World Cup hapring ke India Persia ke Pakistan. Haba fai syang kajing lakai ke Pakistan kala job ya ke toss bad kala jet pan bol nengkong. Haga palitit jong kari India kirang tit jong ke India kilala abad nilai kai bha ka bagi lala abad kamai adu shis pa nyau peusan runs pad hap nyau wicket naki ar peu over. Wadla ke Pakistan ka pendon kam da kirang kawang bol spin jong ka haga ne kajing lakai bad haga ne ka palitit jong kari India u Ishan Kishan ulala abad nilai kai bha ka baulala abad kamai adu nyau punyau runs. Haba fai pat sya ka palitit jong ke Pakistan kirang tit jong ka ki Khlem la Shan Hakhmat kirang kawang bol jong kari India haga bagi lala aban kamai tang shis pa khat runs bad hab baro ki wicket bad ka India ka lala aban limbiang ya ke Pakistan dan riu peway runs. Baleng bagan ngi jing job ka India ka layo benrung rupa sya ka Super 8 kat baga Pakistan ka haban job Persia ka Namibia aga jing la kai bakhat du jongka kenang bakan yo rong sya ka Super 8. Haga jing la kai Indian Super League hapring ke Jamshedpur Persia ka Mohammedan haga ngi jing la kai ke Jamshedpur kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Mohammedan da shikul lanot. Hagway par ke jing la kai Indian Super League hapring ke Bengaluru Persia ka Sporting Delhi. Haba fai syang ke jing la kai ke Bengaluru kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Sporting Delhi da arlanot. Bad haga ngi jing la kai orang ile kai bukan sai jong ka Bengaluru Sunil Chetri uli aban tap shikul. Haga jing la kai Serie A prenga Napoli Persia ka Roma haga ngi jing la kai paro artli ki kenhun kia khai damar argul hadu bukut ke jing la kai bad haga ngi jing la kai umalen le aban tap argul nagabta ka Roma. Haga jing la kai FA Cup hapring ka Arsenal Persia ka Wigan Athletic. Haba fai syang ngi jing la kai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Wigan Athletic da saulanot. Haga jing la kai La Liga prenga Rayo Vallecano Persia ka Atletico Madrid haga ngi jing la kai ka Rayo Vallecano kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim ya ka Atletico Madrid da lailanot. Haga jing la kai Polista prenga ken hunile kai Neymar ka Santos Persia ka Velo Club bad haga ngi jing la kai Neymar ulawan phai biang ka ken hun bad ulami madan haga kelamin haba phai sya ngi jing la kai ka Santos kala khor ka nam job hadin bagalala aban pelim sok ya ka Velo Club adu unri ulanot. Pada haga ngi jing la kai Neymar leyo Kawei ka assist naga benta ka Santos.